anao dika zay manao ty mo artiste clé SB sa artiste grand complet sarosatra question zany ora ziko anao ko mifity fo anao zay mifity nanao grand complet nanao Casimir talenta vao no vahintsika ny eto amin'ny point carré ikoragna izarahoantsika ny tsarafantra maro samihafa io amin'ny tantarany sy ny mozika ny mpanakanto Casimir ny nafantarantsika izy moa le irany hoe nenina famelonantsika resaka aminazy afaka fotoagna fohy andao zaregnoantsika io ira io version acoustique eto amin'ny point carré fa ontratsika roa efa tanao tiava izo Zamiraisaky aminao regny konsarintsariny fa tsy midika hoe ke mbola tia taminao zanana mia problème efa hitako fa tsy nijery anao loatra fitiavako ia amizao nandegnania mialatsiny zafatsy agnania efa hitako topo milamigna tsara fitiavanay ro mandeha aza fagnelingena aza fagnelingena satria anao fatako fa tsy nijery anao tsy miasanao amizao anao nanenina zao anao nanenina zakambarako anao indonao miza olo hafa vaovao eto amin'ny point carré no misy antsika ny amin'ny fotoagna zao ty dia ravoravo zay mandray mpanakanty ary koa araka ny ainay dia sambany izy no mandalo ny interview maro samihafa dia sambany koa izy teo point carré Casimir no vahintsika miarabanao tonga zay tao point carré faly miarabanao Jean Leque faly tonga amin'ny point carré ary faly miarabanao re jiaby zay mpagnaraka amin'ny réseaux sociaux sy ny télé jiaby indramiko aloha ira raiky ty izy koa hainao toy izanao tsy eo koa sa tadidinao zany resaka aminao igny koa sarintsary eny fa tsy midika hoe ke mbola tia taminao zanagna mia problème efa hitako fa tsy nijery anao loatra fitiavako ia amizao nanegnania mialatsigny zafatsy agnania efa hitako topo milamigna tsara fitiavanay ro mandeha igny moa dia mozika tamin'ny 2025 ty igny depuis 2024 izy ah bon ya satria azo clip fo tamin'ny 2025 ya clip fo tamin'ny 2025 en vrai izy nitake tsy nieritreretigna atao clip mihitsy fa taty afara moa le izy maro zany miteny hoe ataovy clip dia natao fogna zany le izy tamin'ny fa voalohany zegny lyrics ah ouais tamin'ny 2024 zay fizavanao izy ino no natonga fa io igny re zay niboaka dia igny isa nahaizagna anao fizavanao izy ino technique tagazy raha finamorona fogna zany nataoko dia tonga fotoagna tokony hamoagna ananjy dia navoaka fogna za gaga veriko nagnonofona izy zay oui fo mandraigny za amin'ny TikTok mijery karefa 10K publication za zao magnonofo sa karakory dia tegna hoe tampotampoka karaha tonga dia tsy ampoiziko zany tampoka be dia izy karaha tonga dia efa regniregny ho azy tegna igny karakara igny moa le hoe negnina n'olo atenazy igny dia eto moa koa tsika resaka satria izay tia fantatra bebe koa izy moa zay mpanakanto Casimir izay ho an'ny agnarana aloha na ny farotakana azy KAZ misy espace L zay MIR Casimir ino moa tonga zay agnarana zay aloha navian'le agnarana tamin'ny agnarako ihany fa za l'âge de 10 ans 11 ans karahan'igny dia tia amin'ny freestyle amin'ny dansale regny tegna zany mbola boaky dia le amin'ny tanàna fogna dia freestyle dia ny gros jiaby zegny samy manomtognona agnarany agnatina freestyle hoe oh zao ya na zao karakaran'iregny dia za zany mbo tia anongona agnarako am'le izy dia le Ashmir amin'izay nefa tsy compatible Ashmir HASMIR dia tsy compatible le izy dia za amin'izay zany arivan'igny nandinika hoe allo vako agnarako zany kofa tsy mety aminanjy ya dia nataoko Casimir igny izy dia igny zany navian'le Casimir ya juste hoe angalagna flow agnatin'le dansale fo satria hoe Casimir igny zany izy nitesteko za fotoagnany mandinika sady miteste hoe
hoe navy Casimir na ohatra karakaran'ireny navy Ashmir tsy magneva mokany tsy maintsy novaky zagny navy an'le Casimir dia depuis tamin'igny za maroko tamin'ny Facebook taprès zagny 2016 teo angambany efa Casimir jusqu'à maintenant zagny jusqu'à mesure mariky zay natonga nasiagna espace kely igny amizay zagny mba un peu stylé koa zagny izy amin'igny ouais nasiagna espace kely izy fa am'le compte perso koa bigny tsisy espace fa autant que page zagny antegna zagny mijerijery côté ihany koa karaba misy style mariky zay karahan'igny maregny anao miresaka dia faizako anazy dia avy Tamatavy nefa koa zany regny fa hoe nefany ohatran'ny zalam-panakanto avy agny amin'ny faritra sud-est aby regny kamaradinao anao avy Tamatavy sady avy sud-est za sud-est sud-est ah bon tegna sud-est teraka tagny teza io teraka ta Chakogna moa zagny ambanivolonay agny izy io fa ambanivolon'ny Manakara Chakogna tagny za teraka dia efa 5 ans après za zay tonga ta Tamatavy ah ouais dia ino tonga Tamatavy no ray aman-dreny sa no le tady volan'ny ray aman-dreny ray aman-dreny tady vola dia antegna moa zagny tsy tiany avela akagny dia noentigna ny saritagna tagny koa zagny ta Tamatavy taty ta Tamatavy tagny plutôt dia zagny natonga ny tagny aiza quartier nareo Tamatavy dépôt talohan'ny zagny maromaro any quartier nandalovako Ankirihiry zay ihany moa zay tanàgnategna nipitrako Ankirihiry dépôt fotoanka akory amizay nafanao nifanojezaka la mozika tamin'ny fotoanka akory nafanao nidiko hoe même fantatarianao fa hoe efa niarakaraka tamin'ny labandy fa fotoanka karakôry anao fa nanapa-kevitra hoe bon fa za hidrika amizay resaka la mozika ty tamin'ny 2020 za taloha efa mihirahira fogna taloha fa tsy miditra studio zagny fa juste hoe tia mihira fogna magnano hiran'olo mihirahira amin'ny gitara miaraka amin'ny negro regny misy mpitendry regny zagny dia antegna mihirahira fogna 2020 amizay misy fotoagna anniversaire na bandekamba fa somary akaikikaiky tamin'izany dia nandeha freestyle dia za amizay koa moa zagny ny freestyle dia nataoko thème an'le anniversaire ngialy izy satria anniversaire ngialy fa akaiky mois d'août amizay dia taitra be ringiavy takeo vao avy ny freestyle za tsisy nanohy intsony ringia dia gaga monko za fa ahoana hoanare karaha janagna amijiaby raha veke ambariny ringia fa ahoana isony anniversaire ngia ty ataotsika hira mandeha oa zany mety aminazy dia oviagna andao dème prème dia nandeha zany dia za zany mbola tsy arinay namoron-kira zany mihitsy tamin'izany ouais tsy nahay hoe karahan'izao ny atao tegna mamoron-kira zany hoe professionnel na karakaran'izany zany za tonga amin'ny studio ringia jiaby mitagna phone sady agnaty écouteur aga monko za sambany zany ndeha studio tamin'izany ino ataony bandy reto agnaty écouteur sady mitagna phone tokatokany fa ila moa tsy texte ino i texte ny son andeha atao zany izy io moa textegna za oa tsy texte zany fa ataoko freestyle fogna dia nandatsika ringia dia za nandatsika farany mihitsy fa nina nataoko freestyle fogna satria tsy haiko le mitexte tamin'izany dia za amizay zany naregny feoko tamin'igny dia karaha motivé zany za hoe tiako ao feoko zany sérieux zany tonga dia hoe feoko zany rô karaha tiako e za bandy oatarity fogna ko mbola andeha studio lesiny amin'ny magnaraka keo izy nyringia taprès n'igny tarity nyringia fogna za dia nagnanognano instru rap regny moa zany fitingainako d'un sol fogna rap drill regny miaraka tamin'ny ringia fa tsisy nagnano afro zany tamin'izany après quelques mois amizay angamba na quelques semaines plutôt dia décidé za hagnano hira seul tamizay nandinika amizay hoe hanoratra sa hoe hoaniko freestyle hanoratra mihitsy tamin'izany ka zaho abandy mbo hiteste hira solo mety zany mba neringia testeo dia nagnano za dia vita le izy nia za tamin'izany ino hira tamizay na mbola tadity ka ary hira zany tegna tiako hira zany ino titanazy fa naboaka agny io tsy tagna mbola tsy ary nivoaka aby zany mbô niezaka mignaza nagnano zay mety baby fanao mihitsy ny tsy tagna
Bonezaka minga zany tazogno anao baby fa anao mihitsy tamagny karakaran'izany igny fogna koa mirepety avekeo feo fogna miakatra dia zany satra tamin'izay fotoana inspiration tamin'izany ndraika tonga dia tonga ho azy koa zany za fa nidécidé hoe amorogna hira solo dia za mitandregna instru keo dia naregna instru mety aminahy dia nitexteko tamin'igny genre hoe sady mitandregna zany za mitexte dia zany natonga na tafiditra tsara tagnatin'le izy naregna an'igny koa za avy takeo vao maika koa za tonga dia obsédé ndeha studio fogna amin'izay ndeha studio fogna tamagna maro irako tamin'izany fa efa verivery amin'ny studio agny dikazegny amizay tia continuer aizy lohanao zay fa hoe zay midika fa faneraserinao tamin'ny resaka studio sy ny tariny jiaby ka tia continuer satria za rehefa zaza tamin'ny facebooknao tao dia misy fotoagna anao matetiky miaraka amin'ny namagna amin'ny agnatin'ny studio dia misy zala mitenitendry gitara aby regny ka za tia agnontany anao hoe dika zay manao ty mo artiste clé SB sa artiste grand complet sarosatra question zany ora zay ko anao ko mifidy fo anao zay mifidinanao grand complet nanao en vrai zany za mandeha jiaby ça dépend de l'endroit koa zany ohatra hoe agnaty boîte moko mety tsy de fira ohatra ka andeha atao raha zany fa ohatra plein air regny zany za mivita hoe ketika zay vitanao hoe lève dia naturel itretsika manko raha zay baka io fa misy extrait na clip zegny mbola iboaka zegny ho arahintsika elo hoe zay boka tsika manao io koragna zay ile hoe consigné ino koa moa tonga zay inspiration araiky zay ira mbola ivoaka izy io ira ivoaka tsy ela izy io mety mivolagna ty angambany fa navy an'le consigné mo zagny noho le texte za inspiration fotoagnan'ny texte igny za tsy maintsy flow fogna ko tegna tadiaviko dia amin'ny texte za avake mitady zavatra hafa agnaty laoko koa genre hoe todia kely zagny hoe compatible ave ty sakarakory dia agnaty le texte amin'izay zany navy an'le consigné karaha tavoangy consigné ko anao karaha tavoangy flow zany navy an'le izy fa vita tournage dia ty ampiasanay zegny dia ny magnaraka zegny amanao azo lazaigna hoe talent avao ny amin'ny resaka mozika maro samihafa izay io mora magnala mozika io sa sarotra satria mahita ninao mahitanao Facebook ny olo magnaraka anao karaha hitako mora ihany zao so manao koa fa hitanao izy sarotra ihany miala ino mpasarotra izy satria aminah manokagna zagny tsara zany agnatin'le la moziky tsy maintsy asiagna changement de flow dia miaraka amin'ny changement de flow misy changement de voix koa miaraka amin'ny flownao miova zany dia mba hovanao kely koa fomba finanan'ny feonao anaty dia igny zany le hitako misy fotoagna compliqué le mitady an'le flow miova igny karaha le ohatra zany hoe za miresaka aminao regny konsarintsariny fa tsy midika hoe ke mbola ty zany fa miova zany flow aminy miresaka karaha miresaka fogna voalohany dia avake mivadika tonga dia hafa kely doublage koa zany hitako base kely amin'azy zegny sy makoragnitsika ilo resaka look ino tonga looknao karaha zao surtout ile misy dreadnazy iny miaraka aminazy bonne question za hatramin'izay fa tia maka lavalava volo mbola depuis mbola kely fefa bedy moka zany dia alagna dia miady anarako zalanareo fa tsy maintsy alagna fogna vu que antegna rô mbola kely zany tsy tokony aragna zany dia tegna tiavako ananjy zany afaka miovaova izy amin'ny laoko akeo afaka ovako za koa diko miova tresse fogna za chaque fois miala an'ity zao dia fa ovako an'le tiako magnaraka koa fa efa tsy ataoko karaha an'iny raha ataoko karaha an'iny dia karaha hoe tsy miova ndraiky koa moka izy
Afahafa ndraiky masoko mijery nagnamboatra amy zany mbola karaha take igny koa. De ovako izy zany tiavako lavarandraka. Risantsika magnaraka vao mijery ny page Facebook-nao Casimir de misy soratra hoe le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Tianao mbara agnatin'izay ino mahatonga natao safidy zay phrase zay Casimir? Nahatonga anany safidy any phrase zany agnatina zavatra atao zany karaha tsapatsapako fogna zany le izy. De zany nahatonga inspiré niakatra taminy. Tsapatsapako hoe agnatina zavatra atao raha tegna hoe ezahanao sy ataonao fo le izy. Pointsy fogna après. Mila misy tegna patience fogna koa zany anao, matoky anao, ataonao fo le izy. De hita hoe tafita fogna io e. Ko tianao koa moa zany surtout mazava ho azy. Zavatra tianao de ataonao fo, en farany tafita fogna. Tsy ezaka vermaigna zany ozy ny fiteny. Izy koa ataontsika hoe ny projet zagny any ho avy ankoatra nouveauté zagny any efa marikitry be ho avy eo, ino projet ho avy ao Casimir? Ny mety ambara sady ny fotoagna zay ty. Projet ho avy moa zany consigné volagna ty. De efa misy raiky koa akagny efa vita homagna, vita tournage. Efa miandry fotoagna moagna fogna koa. De za io mety hodigna kely amy sisiny agny, mety tsy zakaiky moa zany hoe aiza fa hodigna kely agny de fa agny koa nareo mahita ananjy amy réseaux sociaux. Hodigna kely agny za de fa andeha hagnano tournage koa za. Genre hoe amy taogna ty zany za hizara mozika zay anagnako. Mozika zany atao ifampizaragna de zaraiko zany. Maro koa moa zany mangataka ananjy izy atao za monko magnano story hira fogna matetika. Hira mbola tsy mivoaka fa hoe juste ataoko story amina sary. De maro zany olo mangataka le izy. Hoe mbola efasa aminahy nefa le hira zany tsy tokony hoe ndeha foita zany fa mandrasagna fotoagna fogna zany. De noho zany moa zany de niezako tegna atao à fond kely zany. Eo koa moa zany misy mon frère zay agny magnampy. Mon frère sady zoky izy agnatiny la mozika ty sy ny fikarakaragna raha jiaby zany. Azo maro ny tegna agnisan'ny miara-miasa aminao amy raha ataonao ty. Na amy studio ny anao ankoatran'izay? Amy studio moa zany tegna tonga de préciseko hoe miara-miasa amy Q-Tap Beats. Q-Tap Beats zany Tolo Janahary Herniana Désiré. Beatmaker anay izy io. Depuis negna zany efa yafy beatmaker ko, mixer son ko, magnano instrument et zay angamba prise vocale mazava ho azy. De ny dirako magnaranaraka zegny aloha antsika maramaragna mba tiako mba resanao an'olo jiaby ka le hitako maro olo magna TikTok amin'ny raha hoe Amino za. Amino Zarisy. Mahatonga le Amino Zarisy de fa agnatin'le hira zakaiko igny consigné igny fogna izy. Agnaty consigné igny? Fa igny zany début le refrain. De ka zay consigné zay titre anazy? Consigné titre anazy. Tiagny Amino Zarisy. Foko tsy miagna amy tempoky rariny za koa tiagny eky. Manangy za tiky tiavandy fa tegna lovy amy fo consigneko anao karaha tavoangy. Genre le flow zany navy an'le miray mangaty ny anaranao sy za karakory fanentsy ty tantara ity? Za tsy ary mianatra an'igny zany. Izy fahitako ananjy io mety don ambina lova avy tamin'ny mamako. Donc tsy haiko loatra mety zany donc satria mamako taloha chanteuse. Chanteuse tamin'ny Fil Belanos takao. Amizany mbola kely mety 2 ans 3 ans de manao koreky nahitany hoe io fa anao no lasany hira? Faly izy. Matoa tsy vitanay tam'iregny ozy mety nareo mety ananjy. Tsofandrano za. Fa ela moa zany za te hiditra mafy tagnatin'le izy zany fa take koa fianaragna de tsy afaka hiatagna koa zany fa tsy maintsy atao fogna koa igny de zao amizay zany fa vita zany le tokony natao zay de miditra am'le mozika. Azafady question ty tsy ho lany ihany. Izy koa ataontsika hoe satria za mizaha ohatrany mbola sary nagnano fit tamin'olo mihitsy Casimir. Mety mbola ho avy izy raha zay un jour. De mety azov zegny un jour. Koa mety ambara.
nefa misy moa zany no zakaiko aloha ay fa misy fa mbola tsy nivoaka fo fa mety iketrehigna amin'ny taogna ty koa de les bandes squaldi yeah avez sirane a bande tamatavy koa ngia ah ouais yeah sirane zay wapi tsy maintsy iketrehigna eny moa zany zany audio iboaka io za tonga de clip ko miboaka io clip ko mivoaka fa tsy clip zay tiara karasy somary chaud de ne managatsika izy Kazimira ni afatra anao ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika amin'ny fandalaovanao ny tampoinkare indrindra ho an'olo zegny efa mahay ho an'olo zegny efa mankafy na koa mety ataontsika hoe samba nihitanao de lasa mankafy anao izy ny afatra anao Kazimira tsy be loatra fa sotra nare jiaby zay magnaraka ny page Kazimira moa zany voalohany indrindra raha tsisy anare za tsy karan'zao nare mpitandregny jiaby de mankasitraka anare zay mijery agny sady koa antegna koa de big up be ho an'ny la famille ho an'ny tegna negro jiaby amin'ny tanàna ya zay angamba alsoa marigny moa izy koa zay le lac timide zay dika zay romantique merci jiaby isaraka antsika andalo teto amin'ny point carré merci Kazimira riako anao andalo amin'ny agny Anosy koa de big up an'olo jiaby zegny ny agny mba mandalo amin'ny agny zay de merci ho antsika jiaby isara izy andalo teto amin'ny fandaragna antsika de izy volagny zegny mozika vaovao consigné tsy hoe le ho hitantsika ny amin'ny plateforme samihafa zay mpanakanto Kazimira